su ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Kao što vidite, posle dugo vremena vraćamo se snimanju. Sada će samo biti klikovi. Imao sam obaveza oko škole i oko kompjutera, pa nisam mogao da snimam. Uglavnom sad se vraćamo, tako da evo tutorial, ne znam tačno pre koliko, ali uglavnom radio sam za Camtasia Studio 8 tutorial. Sad je ovo za 9 i 9 je po meni mnogo bolja, jer ima više stvari i jednostavno lakše i bolje. Ovo je program za početnike koji hoće da edituju, tako da hajde krenem. Ok, znači šta radimo prvo? Idemo u import media i sad znači neki video koji hoćemo da eventualno ubacujemo, ovaj sam izabrao ovaj. I zatim idemo i ubacujemo ga u traku 1. Ovdje video. Traku 1. I sada to pustimo, pustit će se video. Dobro, sad da krenemo na prvu stvar, to su da ubacujete neki tekst. Znači tekst idete samo u drugu traku i ubacite ga gdje hoćete. Evo ja na primjer hoću na početak i pojavljeno vam se ovo. Sad možete da ga stavljate gdje hoćete i to naslužavate. Uglavnom, sada kada hoćete reći da napišete, idete, dva put kliknete na to i možete pisati. Tako da, možete pisati, znači napišem ćao i to je to. I sad kad pustimo, to bude to. Znači idemo na transition. Znači ovdje imate šta hoćete bukvalno. Da stavite, na primjer, možete na početak da stavite. Ovo samo spomenem. Sada sam stavio, na primjer, čim ovo transition prođe, odmah se ovo klika. Ali idemo. Eto, kao što vidite. Sad ovo je zanimljivo. Znači, to stavljate kako hoćete da vam se pojavljuju oslovi. Da li hoćete samo ovako da se stvori ili neku animaciju. Znači, na primjer, ako stavimo tu i sad gledajte. Znači, imate animacije kako će se stvarati. Sad, na primjer, ako hoću evo ovaj, ubacim ga samo u to i evo ovaj. Animaciju. Zatim dalje. Ovo je da ubližite nešto. Stavite ovako, sad pustite, vratite kako je bilo. Ovako. I to mi sad stavio na ubližavanje, a vidite kako to izgleda. Tako da produžujete, smanjujete. Zatim imate ovo za miš, da vam pokazuje. Kad stavio ovo, ne znam kako se ostavlja. Jer idemo dalje. Ovo ako želite da snimite zvuk, ako ste snimili video bez zvuka i hoćete sada snimite zvuk, znači idete ovdje i to će vam snimati zvuk. Zatim imamo audio efekte, znači efekte za video i imate ovo da ubacujete. Ovo na primjer da se ubrza video, imate razne efekte. I to je to. Sad kad hoćete, na primjer, da odvojite dva videa, znači izaberete deo gdje hoćete i idete u ovo split i sad se odvojili. I sad, na primjer, možemo tu to da isečemo taj video
A možemo, ako hoćete da isečete neki deo. Tako. Znači idete, držite na ovo crveno i vučete do dela do kog hoćete da isečete. Znači idete ovdje i sad se taj deo i ispekli. I isekli tu. I sad kad stavim na to, dobro, uglavnom ovako, kad stavite idete split ako hoćete neku transition, na primjer da hoću ovaj, ubacim ga tu i sad ćemo vidjeti znači početak. Dobro, sad sam nije vidio transicija pošto ništa se nije menjalo, bila ista slika. Pa se nije vidjelo, uglavnom tu je. Promijenila se ovakva slika. Kao što je bila ista slika, dvije se slike promijenili pa... Možda deluje da nije. Uglavnom, to je to za početak. Ako hoćete neku muziku, znači možete staviti vamo ili dole. Muziku, da vam bude u klipu. I to je to, muziku ubacite ovdje. Evo, to je to, nadam se video, like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!